twongeye kubasuhuza mwese mudukunda mudukurikirana aho muba muhereye hirya no hino. Ni Sia Media TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi turaza kugaruka ku nkuru nyamukuru. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahuye na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi idoha muri Qatar. Ni amakuru tugenda dukora hirya no hino, amakuru tugenda tubagezaho nk'uko mwebwe mwahisemo kudukurikira mudukunda. Ni Sia Media TV nk'ibisanzwe. Icyo tugusaba no ugukanda subscribe, ugakanda like mu gihe umaze gukurikirana ibiganiro byacu, ugakora comment, ukanasharinga, ukabisangiza abagukurikira, natwe twese tukagenda tumenya amakuru. Sia Media TV rero hafi yawe, ibiri kumwe nawe kugira ngo ikugezeho amakuru, ibiganiro, ibintu byinshi bigiye bitandukanye tugenda tubategurira nk'abantu bacu mudukunda. Ni kuri uyu wa kabiri, ni tariki 18, nibwo hagomeje kugaragara ifoto ku mbuga nkoranyambaga igaragaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahuriye na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi idoha muri Qatar. Hamaze iminsi humvikana imishyamirano cyangwa umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho hari imishyamirano cyangwa se imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe mu 23. Ibintu byagiye bitavugwaho rumwe n'amahanga, bigenda bitavugwaho rumwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, imiryango iharanira amahoro ku isi, aho hagiye habaho ibiganiro bigiye bitandukanye, inama zigiye zitandukanye, mbega hakagenda habaho guterana ingabo mu bitugu nk'uko byagiye bigaragara, nk'uko Uburundi bwagiye gufasha FARDC mu buryo bw'imibanire yabo, hakongera hakabaho uburyo bwa FARDC bwo kwifatikanya n'imitwe imwe n'imwe itandukanye ibarizwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri iyo mitwe twavuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagiye yifatikanya n'imitwe irimo za Wazalendo, irimo Mai Mai, irimo na FARDC ubutegetsi bw'u Rwanda bushinza yuko yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibyo rero ni bimwe bishingirwaho na leta ya Congo inayishinza u Rwanda kuba ruri inyuma ya M23, bakavuga yuko ari rwo rero ruyitera inkunga. Ibintu byagiye biteza ibibazo bimwe na bimwe, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagiye agerageza kugera mu bihugu bitandukanye, bigenda bisabira u Rwanda ibihano, bigenda bifatira abayobozi bamwe na bamwe b'u Rwanda ibihano, abandi bayobozi bo muri M23 bakagenda bafatirwa ibihano. Ni ibintu byagiye bibaho mu buryo butandukanye. Aho rero muri iyo mirwano niho hagiye habaho ibiganiro bigiye bitandukanye, aho twavuga umuryango wa East African Community, aho bino bihugu byose bibarizwa, tukavuga umuryango wa SADC ubuharanira iterambere ryo mu bihugu by'amajyepfo, nabyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibarizwamo. Ni bimwe mu byagiye bikora inama. Hari inama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Ni inama nyinshi zagiye ziba ziharanira kugira ngo haboneke umutekano muri iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu burasirazuba bwayo. Ejo bundi nabwo nibwo hari hateganyijwe inama yagombaga guhuza leta ya Congo n'abayobozi b'umutwe mu 23. Iyi nama nayo yaje gusubikwa kubera uruhande rwa M23 rwatangaje yuko rutakwitabiriye inama mu gihe hagomeje kugenda hafatwa ibihano bishinza M23 cyangwa se bihana abayobozi bamwe na bamwe b'umutwe mu 23. Ni mu gihe ubwo hategurwaga iyo nama hahise hasohoka ibihano byari byateguwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, byari ku ruhande rwa M23 n'abayobozi bamwe na bamwe b'u Rwanda.
mu buryo butari bwitezwe nibwo ku munsi w'ejo itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 haje kugaragara ifoto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi baje kugaragara bari kumwe n'umuhuza uyu nguyu bamwita Emir wa Katari, akaba ari we Sheikh Tamim bin Hamad. Rero bakaba ari ifoto yagomeje kuvugisha abantu benshi, ari ifoto yagomeje gusirikira mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye, aho bavuga bati twitega iki hagati y'uyu muhuro, hagati y'uyu mubonano w'aba baperezida bombi, dore ko byagiye bivugwa kenshi, bikavugwa hanini na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yuko atazigera yicara mu biganiro ngo ahurire hamwe mu buryo bwo gushaka uburyo iki kibazo cyakemuka. Nyuma rero yuko hamaze gusubikwa iyi nama y'uyu mutwe wa M23 wagombaga guhuriramo mu biganiro n'abayobozi bamwe na bamwe bagombaga guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba bari kuza bahagarariye ibyo biganiro. Ejo rero nibwo abantu twese twagiye tubona habonetse iyi foto, inkuru yatangaje abantu benshi. Mbega uyu muhuro w'aba bayobozi bombi waherukaga kubaho muri Nzeri, ubwo ni mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2022, aho ngaho hari New York, ni mu gihe bari bahujwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ubwo ni mu gihe bagombaga guhura kugira ngo baganire ku kibazo nabwo cyari kikiri ikingiki cyari kicyugarije uburasirazuba bwa Congo, aho hari hakigomeje gushyamirana hagati y'uyu mutwe mu 23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 Katari yagerageje guhuza aba bayobozi bombi, ariko ntibyakunda. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari kuri uyu wa kabiri rivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na mugenzi we Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bumvikanye guhagarika ubushyamirane ku mpande zombi, bakumvikana agahenge k'agahega nk'uko bagiye babisabwa n'inama yabaye ya East African Community n'uyu muryango wa SADC mu kwezi gushize. Ni mu kwezi gushize ubwo inama yahuraga bumvikanye yuko habaho agahenge hagati y'abashyamiranye arizo ingabo za FARDC n'umutwe mu 23. Ndetse kandi iri tangazo rigomeza rivuga yuko aba bayobozi bombi bumvikanye yuko bagiye kugomeza gushakira hamwe uburyo bw'iki kibazo cyakemuka binyuze mu biganiro byagiye biba Rwanda n'ibyabereye Nairobi, byose bikaba byaragiye bivugururwa nyine, bikaba ari imwe mu ntego bazagenderaho mu ngamba zagiye zifatwa n'ibyo biganiro byose, bakaba bazemera yuko bagenda bahitamo ibyo bakurikiza kugira ngo uku gushyamirana kw'izi ngabo n'uyu mutwe mu 23 n'abari ku mpande zabo bigende byagira umurongo bigenderwaho bishyirwaho w'agahenge mu gihe runaka. Mu gihe rero bano bayobozi bahuriraga muri Katari, leta yangora nk'umuhuza usanzwe uhagarariye bino biganiro bigamije gukemura amakimbirane ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ubwo ni ingabo zayo za FARDC n'uyu mutwe mu 23. Leta yangora itangaza yuko nyuma yuko uyu mutwe mu 23 wikuye muri bino biganiro byari biteganyijwe, yatangaje yuko igomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke umuhate wo kuba iyi nama cyangwa se uyu muhuro w'aba bayobozi bahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'uyu mutwe mu 23 bahure bumvikana uburyo bashobora kuba bakemuramo iki kibazo cyangwa se bashake umuti urambye w'iki kibazo w'uburyo haboneka umutekano hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru yacu rero turagomeza kugenda tuyabakurikiranira 5 kuri 5, tubabwira hirya no hino uburyo bigiye byifashe, tubagezaho ibiganiro byinshi tugenda tubategurira. Icyo tugusaba ni ukumanuka ugakanda subscribe kuri ako kazogera kari hasi, wamara gukurikirana ibiganiro byacu ugakanda like, ukaduha comment, ukatubwira uko ubibona, ese ibi ni bimwe mu nzira yo kuba iki kibazo cyabonerwa umuti cyangwa ni bimwe mu gushaka
kugaragaza yuko abayobozi bahuye ariko bikaba bitazakemura iki kibazo, nk'uko twagiye tubibona uyu muyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi avuga yuko nta kintu na kimwe nyine ashobora kuganiraho, mbega akayoboka uburyo bwo kuba yahamagarira amahanga kuba yagira ibyo akora, kuba yagira ibihano bimwe na bimwe agenda afatira uyu mutwe mu 23 n'abayobozi bamwe na bamwe b'u Rwanda. Uraduha muri comment igitekerezo cyawe, utubwire uko ubyumva, ubundi natwe tugomeza tugenda tubagezaho amakuru nakagaruka.